Lau sungai le taitai rosaminga, lau sungai tamamalo manumalo, ai soli tapa iuli. Au lau fionga fo le taitai fono e kalesia so fatasi. Lau fionga le famsimasili, restene manamamalu o le famasinonga. Ia fiola o fionga ile ministar matanga duenga. Ia fape fo ia fionga ile ministar tatu fatasi. Sumailo Sunga ile UNDP, Resident Representative to Samoa, Her Excellency Aliona Nukulita. O faululunga umtanga luenga, ma falapatunga tu maoti e malo. Suyo nu, masui Tama'ita'i. Ia le mamalu o Samoa ua poto. O lea uma ea ona moli la au funga, wale tatou taulangosi lumo le tua. E pei ona vea ile sunga le teitefono kalesia so fatasi. Lau sunga iso tapa iuli e avea mo tatou o sitawanga. E momori atua ile whaftai mo le upu fola. Ia ao se whaamanatu ale talo le lei ile autu. Ma le whaamoe o le nei aso. Ai angatonuia le pua na yanga noa. E sui tonu fo le mata o le niu, mai fo tonu le niu sina i le ua o tronga, e ala i le whamoe o le nei aso. O le manulautia le malo mo le tātou atunu matangatanu uma o Samoa. Ia maua se Samoa saunga le ngu. E fia o le tangata e soifua ma o lai. Ma whapea ai fo i o na tosi na mai tangata mai whafu. E asi mai, fatasi ma le fatuina o ni pisinisi maniala manuia. Awale una ia o le tama'ita'i o le tatou atunu. E lalango fatasi ma le whaamua le malo, o lo whailo mai le awala mo le atina e o Samoa. Ile whaamautuwina o le nofu le lei, saunga le mu, ma le saulotonga o tangata. O le whamoemoe atoa le nā nei whengwhawai. Ua tā ua o le whengwhawai ar malo mo le puipui o soni ngā tula whono. Ma o se ua taimi le nei o whatula i mai ai se whengwhawai whapene e le malo. Sa ngā lue whatasi ai na tā ngā luenga ma ofisa. O loo i le li o le la o le tula whono ma le amitonu. E pei ona taimu ai le tanga luenga o whamasinonga. Whatasi ai mani mamalu o si o tatou atunu. O le tau fo i o nei whengwhawai ona sa tofu sao umai ai le atunu i lona whausiaina. Ai mai se taimi sa whasoa ai le pulenga ma le atunu mo so la tau finangalo i le nei whengwhawai. O le la o tino mai le nei whengwhawai, mo le puipuia, o sona ngā tula whono, mo lo avea le whaamamafa i le puipuia o tangata lautele, ma le saonga le mu o tangata taito tasi. I le soifua le lei, ma le malu puipuia, o le siitia o le tama'ita'i, ma le soifua manuia o tātou tangata. Whapea foi mo i lātou e malanga mai atunu mamao. E asia si o tatou atunu. O le a whaamautino ai, le maupoponga ma le saonga le mu o nai o tatou tangata, ma le whaititia o so o se tu ainga sori ngā tura whono. Ai maise, le sawa ina o le tatou mo le mau ina pēr, le tutupu mai tutonu o tatou ainga, o nuku, kalesia. Ia tainane si o tatou atunu. O loo mai tawi na pea e tusai ma whaamaumaunga. Le whaatupula ia o soni ngā tula whono e se a ngai mai pea e whaasinonga. Ai le ngata i lea o soni ngā tula whono
o lo tutupu I tua I nuu mafioanga. E le o mawhai o na ripotia mai I le mtanga luenga o leo leo. Mai e eile talitonunga o le whainga whawai le nei malona taiala. O le tali atu lea I le whatupula ia o I tu a inga sori ngā tulafuno ese I Sāmoa. E pele Sāmoa I a tātou uma. Mai e tau ai o na puipuia tātou mai a whianga tū ngā o sori ngā tulafuno. Tau ai o Sāmoa o se atu motu le titi. Tau a tiae. E la matia ngō fie I a whianga mai whawhatu o Sāmoa. Mai e tau ai o na tātou whataua le maua. Ma le nofo le leo tangata uma. Ma ia tū mau le file mō. Ma le mau popo o si o tātou atunu. I would like to acknowledge and thank everyone who contributed and provided inputs to the development of this national policy and strategy for Samoa. We acknowledge with appreciation the support provided by the European Union and the United Nations Spotlight Initiative through the United Nations Development Programme, which enabled the development and launch of this national policy. It is essential to continue working together with determination and hope, ensuring that every Samoan, no matter where they are better equipped and protected to face the challenges ahead. Thank you, and may our collective efforts lead to a safer, more resilient, and sustainable future for our people and our country. Ia aile I whamae atu se whamatalanga I nei tai Aotearoa. Ina ua Saunoa mai le Afioga I le minista I Amatamua. O te saunia ia se upu mo le whamoemoe nei. Na o tali ia, o le tātou whainga whaabai. E halu a le minista ia tau ave ana matau. Ia, ai au nani mai a le Afioga I Tama'ita'i minista. Ia, ai mese fo I luna tūranga le ngata I le tāua o le whainga whaabai. A o se whainga whaabai mo le tunu atoa. Ia, mai le nā tia. O le si mafuaanga na o talia ai lo u awa I mai le nitaia. O lo fia ua pasia le tātou tulafono. E toi whaangai o e tātou whamsino o whunga sofa. Ia, o le wau na tātou tāpena. Ia, o le whamoe moe. Ia, e toi whaato tō pou. O le fo I tū whale o le whamsino. Ai mai se le tausingo me sina ale tunu. Ia, toi o si vaenga le titi o sununga o le whaabai o lo tālia. O na ato toa le o le whamoe moe na iai. Ai mai se lo tūla I mai I whainga malo. Ia toi tāpena, ma pou whamsinonga I le whamautuina. Mua, whaururu whamsinonga ma walunga. O ia lea e tausia le tātou tūla whanu whaabai. Ia ma o le malu lea mo I tūtino e se le tātou whaasinonga. O ele tau whaamtaraina. Le whaangasolonga fo I o tūla whanu le ese ai. Ia le Pālemia I le nofo inga taluai. Ia ma le popolenga lava sa tau ape. Ina ia afia le tūlanga tuto tasi. O le fo I pou o le whainga malo o le tātou whaasinonga. O telton ia ua toe ni ianga ia un whaato toa lea o le nga whamoemoe. I le tālia o ni whaiunga I le swinga o le whawai. Ia tāpsia ia tātou te au li atu le nga aso. Ia ma whaato toai
e tapenanga o le whaalae e whaatulafono o le tūla I mai o le vai o whaamisinonga I tutonu o le tātou utunu. Ia, au nei aso ma lona whaamoemoe. Ia, tātou ai le nei manu wa ulu, ma tātou whaungaina me le tatau le nei whenga whaalae. Ina ia una ia ma whaamarusia le tātou ngā lue whaatasi. Ma le langalong sua. Ina ia fo ia pe tuui titia whawhitauli ma sore ngā tūlafono ese I tutonu o Samoa a wā se Samoa sanga le mu. Ia au manuna nei aso I le rofo le atua pulipuli titele. So I fua mai manuia.